bari bazi ko bamuboshye abatera n'ingabo. Mu mwaka wa 23 BC, Roma mu nyanja y'ubukire abacakara bo bitera ivumbi mu maso. Umugladiator wo muri Thrace yari yaratozwe gushimisha abantu biciye mu rupfu. Bwa mbere yatorokanye n'abantu bake, nyuma abandi ibihumbi biramukurikira. Abacakara, abahinzi, abasirikare batorotse bose bafata intwaro, batsinda rejo nyinshi za Roma. Imihanda ya Roma yose yuzura amaraso. Repubulika yose itiswa n'umuntu yari ifite nk'umucakara. Ayobora abantu berekeza ku misozi ya Alpes, ariko baragaruka. Atari ukugira ngo ahunge, ahubwo ari ukugira ngo arwane. Crassus aramugota, apfira mu ntambara, inkota mu ntoki. Ingabo ze zibambwa ku nzira ya Appian. Inzira yo gushaka freedom higeze zima. Umucakara wahanga ya Empire yari Spartacus.